салому алайкум бародарон ва тамошобинони азизу гиромӣ. Ин дарси, агар хато накунам, дарси ҳафтуми ман дар забони барномасозӣ Android Studio мебошад. хуб, дар ин дарс ман мехоҳам ба шумо омӯзонам чӣ тавр бо List View кор кардан. барои хотири мекушоем Android Studio-ро ва барномаи нави худро эҷод мекунем. من نامش میگیرم مثال List View. List View زبانش Java Finish. خب پس از چند لحظه برنامه ما آماده میگردد. منک خیلی که دیده ایستاده برنامه ما به پررگی آماده گشت. برای خاطر ساختن List View خیلی تکست دلیت کرده. در اینجا من خیلی List View پویست داده. List View خودش هست. من List View یاد گرفتم، اینجا میمونم. خوب، به طور اتوماتیک Match Parent انتخاب میکند. نه، من مختارش ویتسه ایچه Match Parent موندن در کره. برای خاطر که با پررگی بروی اکران گذاشته شود. Match Parent خیلی میگیریم یک تاییدیه آیدیش میمونه. برای خاطر در زبان جاوا پیدا کردنی List View ما آیدی من خیلی میگیریم که مثال آیدی List View آیدی List View میگذاریم به قسم جاوا. الان اینجا تمام با XMLش تمام میگذاریم به قسم جاوا. این آیدی را اگر باش کنیم بهتره. همه وقت پیشش من خیلی آیدی مونه. اشیب خیلی به این هم میشده که این خطی مونه بهتره. خوب، قسم جاواش که گذاشتیم اول خودی List View اعلان کردن من در کره. List View List View میگیرم که من L5 می نویسم. L5 یعنی که List View افتیگه. این خطاگی داشته از چوب خطاگی داشته ایمپورتش نکردیم. من بالاش آمده Alt Enter پاش میکنه، خودش ایمپورتش میکنه بالا. بعد میگیریم که الیمنت هایی که در List View باید چوب شوند. String نمودش خیلی String ما برای مثال میگیرم. شما دلخواه نمود میتونه گرفتن گرفت. خیلی من میگیرم که characteristic خیلی نه. باید من اختراش میگیرم که my city یعنی شهرهای من my city برابر در داخل قوس‌های سیستموی علاقه ما باید اعلان کنیم الیمنت هایی که در جاوا در List View چوب میشوند. من مثال میگیرم تاجیکستان. دویمش میگیریم دوشنبه. سیوم الیمنت داخل میکنیم. علاقه چهارمش اعلان میکنیم. جند پنجمش ششمش سو بختر. خب اینو هستن که الیمنت هایی که در List View باید چوب شوند. شما میتوانید دلخواه الیمنت و بسیارش اعلان کنید. برای حاضرش همه بسایی برای نشان های چقدر کار باشد شما سونه گرفتن میگیرید. خب انا کل List View آیدیش خیلی اینجا جغ میزنیم. من میگیرم List View
баробари find view by id r точка id точка нависонем ки id list view мана худаш буромад ана ку stringa ҷеғ заданон дар курай мана мегирем ки array adapter string adapter string бозам берананда adapter баробар new array adapter new array adapter string шам нависем барои хатоги надоданаш string this android android nokta r nokta layout mana layout худаш буромад точка simple list item misol mana item худаш подсказкашанда буровад баъд мегирем номи элементҳое ки дохил карда будем яъне ки my city mana my city буромад хуб нуқта вергул монда дар охираш дар қатори нав менависем ки list view adapter точка set яъне қиматаша set adapter мегирем ки adapter хуб мана бародарои тамом дига ягон ҷои қиynагӣ надорад ҳамин қачи буд list view мана як бор запустит карда мебинем ки чӣ гуна яъне дар экран чоп мешавад мана ман apk карда дар телефонам гирифта нишон метиҳам барои хотире ки телефони монанда оли эмулятор надорам кабел қати пайваст намешавад аммо ба apk карда якбор аз телефонам установка карда натиҷаша мебинем мана баъди build apk гуфтан local паш кинед худаш аллакай адресша мегӯяд дар куҷо буданаш local паш мекунем меброяд мана чӣ хеле дидед буромад apk отправить на мой телефон мана хайр бурафт ҳозир ман установка карда мебинам ки чӣ гуна чоп мешавад мана бародаро чӣ хеле ки дида истодаед list view чоп шуд яъне таҷикистан душанбе масҷохо ҷанкуло бохтар хуб шумо низ метавонед бо ҳамин роҳҳо list view худро созед хуб ин дарси имрӯзии мо буд бародаро дар бораи list view яъне ки дар Android Studio хайр то дарсҳои оянда